إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري رحمه الله ليوافى الأدب المفرد مجلية كان هريا بفرنس ورب مرحبا مهار ألغن من كيام مدني خادمنا ألونا نوتمسك الترين مهار نام مسك كورانجنغولة خادم خدمة كورانجنغولة ميهنا مدوغا بحتنجه أدبتا egotum mi adabutahuge terein wata mi akhlaqutahuge terein mi ge kuriga agon men komme swaraka bayan ko fawani khadima kun wata alaka ayna wakkan ko finama amalu den qur'ane gota ena kushek ko finama den ena de tere amalu qur'ane gota adi khadimunna adi enumes ammukun ha belunge dashugawa mi hunna kudinna de tere ga noba hi kurun takun duru heliuma kure vidane kantattaka adi ege iturun hama ammukun a khadimunna gulun hori adabtoge wahaka adi akhlaqge wahaka mige kuriga class takuna gosawani nuwata mige kuriga hadis basfurtan aiswaane mi mawduga adi salgon meulani hama khadimunna alunna adi belunge dashugawa masaki kuran gengule hidumet terinna medu bahattan jehe adabtaka behe gotun aiswa hadis takuga miedo agon men fashani ege terein الإمام البخاري نودها ابن باب وقتوجن سوا باب أي باب لا تقل قبح الله وجهه نبناشه إناج مون الله سبحانه وتعالى هتو كرباشه ميقتن دعاء مسكت قرآن جنگوله إناج خدمة ترينا نواتا ألونا نواتا ألو كودا كودينا خدمة قرآن جنگوله خادمنا مفدا إبارة නුබුනාෂේ මිකන් නංගන්න වුණු බාබ හයියතුගා මී බයෙන් මීහුන් එමීහුන් මසික්කි කුරන් එංගුලේ මීහුන්ගේ ෆරාතුන් කුෂෙක් කුර විජ්ජකමුගා වානම දිව් වගුතුන් එමීහුන් නම් හුතුරු බස්ත බුනෙවල එමීහුන් නම් බදුදුවා කොන් හෙතුන් එමීහුන් අදිමාලන් එච්චි කියා හෙතුන් මී කුරෙන් එකශීකම් වා කම නූකම් බයන් කොද්දිර මට්ටකා ඉමාම් අල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් මිතාංගා මෙවාහක ගෙනස්ෆා මිවනි adi mitanga waki ibarat ne kalefana mita kennawani ham abu hurairah gari riwabe gamba riwayat kalifan vidalwani rasulullah sallallahu kalifan vidalwani la taqulanna tibamihun nubunahu shikame ham kasharun tibamihun nubunahu shikame qabbaha allah wajhaka tibake mun allah subhanahu wa taala huturu kurabashe wa wajhu man ashbaha wajhaka adi tibake muna wattarmunaka allah subhanahu wa taala huturu kurabashe me gotam mihunna mukhatabuna kurash me gotam mihun buna na hadashe duwa kon na hadashe fa inna allah azza wa jalla khalaqa adama sallallahu alaihi wasallam ala suratihi hama kashawarun allah subhanahu wa taala adam gefan khalqu kurevi e ilahu ge sura gaye
ami riwayat mi Abu Hurairah gari riwayat mi hadis bas fulu sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hum marfu' ko aisabe sahih al-Bukhari gas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba kamuga Rasulullah hadis kurabani la taqabbihu al-wajha tibamihum mun huturu nukurasha mihun ge mun huturu kama huturu ichi gotuga sifa nukurasha huturu nukurasha tibami mun fa inna ibn adam khuliqa ala surati ar-rahmani ta'ala hama kashawaram adam ge dariya khalqu kurabani rahman wanta ilahu ge sura gaye Allah subhanahu wa ta'ala ge sura gaye kobato mige muradaki mige maana warasafu tawil qur'an nujhe Allah subhanahu wa ta'ala ge sura gaye Allah subhanahu adam ge fanu khalqu kurabvi ege muradu warasafu ay ilaha subhanahu wa ta'ala wattarwan jehe kamenno etan hadis wasfulta ge gabe hori adi ahlus sunna wal jamaat ge kuri ge ilmu ring ittifaq fani hadis wasfulta ge sahha hadis wasfulta ge kama sahha hadis wasfulta ge kama eki hinatto me ayatu ge maane ki ko mi hadis ge maane ki ko baado ilmu ring bidal wani Allah subhanahu wa ta'ala atam ge fanu khalqu kurabvi moon edwa ilah subhanahu wa ta'ala moon li bodiganna kan harmen sahha hadis wasfulta kon thabit we ආහාර වෙන ඉන්සාන කි අඩු වේ කනුල අඩුහා බයි ෆෙන්න බයි ෆා ලිබෆවා බයි එගොතුම් බලාර ඛල්බු කරමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා සිෆෆුලතා ගතරේ හිමෙන මිකන්තත්ත එකම කයිෆියතුග කි හිනෙක්කමුගා වත්තර වෙගෙන්න නුවේ මානික අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මූන ෆුල් ලිබෝඩි ගෙම්වේ නමස් ආහාරමෙන්ගේ මූනා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මූනා වත්තර නුවාන ලයිස කමිස්ලිහි ෂයුන් වහුව as-සමීඋල් බසීර් إله سبحانه وتعالى يبتر وجنوا بسج إكمكو وهو السميع البصير إله سبحانه وتعالى أسا ودجنوا بلا ودجنوا إله أهرم مسارهم أهرم مسبلمو إكم إله وهي كنا ليس كمثله شيء بسج وترنون إلهك إيج مرادك أهرمنجي مي أدوها أدهم وترنون أهرمنجي أدوهم إكمكو وتروجا Allah subhanahu wa ta'ala ibbature besfaraten mitanga Rasulullah hadis kuraba fawani adam gifan khalu kurbi arrahman wa anta ilahu bi sura gaye mein mere midalwani eimuna ata faya aduhuma ibuma mi kantata labbafa watiye hama mifadain wahin hadis min nadir nota migotu ge matiga wa ituru hen baswalta besbor hadis baswalta mitalaka Rasulullah hadis kurabani إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم فرتم سورج ودقن دامي استكم ودقن داني بدر فرهم فاوا هدوج هدف فدا مونكاجن ميهوج مون واغوتشي سورج ودقن دان إها أجالا كشة إيه ما نيم كم ميهوج مون هناني هدين هنك إيه ما نيم إيه أمي حديث بس فلكي أهل السنة والجماعة تجي علم رين Allah subhanahu wa ta'ala sura mi sifa fulu sabit kurmattaka gennawa hadis bas fule Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Bukhari ge riwayatu gawani Allah subhanahu wa ta'ala adam gifan khalqu kurbi hajdiha mushunne den yafoga mi hadis anani ilah subhanahu wa ta'ala adam gifan khalqu kurbi ar-rahman ge sura gaye ege muradaki ilah subhanahu wa ta'ala sawd gannawa ilahi balla wad gannawa ilahi mun fulli bod gannawa ilahi hama egotan insan nam wes mi kankan libi gembe kam wattare nuwe ki hinekkam gaye kayfiyatuga wattare nuwe mitanga mana kuraffa fami wani jihum moonu nuba korun ote moonu nuba wegem wachi gotuka sifa ko baduduwa kon hedum mana kurabigem waagote kama nahi kurabigem wa kame gotuka aisfa mi wani mi hadis was fulta ko egen dani adam ge daringe maikama mativeri kam es migen dalilu kodde adin al imam al bukhari ama mikahala ituru babe mitagen nawafani babu liyajtanibul wajha fi ad-darbi adab dinu me gotum mes komme gotakum mes jehumuga muunuga jehum duru kurevigem wa nota muunuga jehumun duruve gatuman nangane wonu babta mikam baya kurmattaka al-Imam al-Bukhari genwafani Abu Hurairah radhiyallahu anhu gari riwayatgam ba riwayat kalefan bidal bani nabiyya sallallahu alaihi wasallam gari riwayatgam be nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurbe idha daraba ahadukum tabamihun kurmiha ku jahakum gawanama khadimahu enage khadimugaga falyajtanib wajhahu enage muunuga jehumun durwe gannash adabedden begen jahakum gawanama enage muunuga jehumun durwe gannash migen dalil libe adabu dinuge gotum
jahan jehjahatiga kurigawas bunawonota sharutu takin algome wan mitanga bayan koffa e sharutuge matiga adabu dinuma ki hudda kamekka migen dalil libe ekamaku adabu de irugawas muunuga jehumum durwegatum gannashe rasulullah sallallahu alaihi wasallama hadis kurabani ekive muunaki insanage muli insanage ashiganduga himene emme sharafu veri eggunawa muunaki mi insanage ihsas tanwata hissutan emmegina hissutan etanuge jamaa fawatan fenuma enage fenuma enage wasbeluma nefe wasbeluma durugara habeluma bihuriha kamiyoti jamaa fa muunu gahme emme sharafu veri etan e insanage muunu ehme etanuge jehumaki ei koggen waane kamen nuun kamuga rasulullah sa hadis kurabani ei adabu dinu gotun kamuga wes adi e muunaki mi ala allah emme kuttamma wagutuga bimmatiga jassagen onna guna manaki wes mi muunu kamuga waati a mugutiga mihun ruliya isseme fortama mis nistakonge muunuga jaha e mana kuravigen wa kamen ei muunuga jehumaki adi mi babuga ituru hadis pas fule gennawa fabe mi hadis rasul riba kurabafani jabir gifan garhun jabir gifan vidalwani marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidabbatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam janawarig karin lafa wadagen nabiye wusima yudakhanu man kharahu eru janawaruge huri lakunu lafe neefatoge hindurigani lakunu lafe andagen gos ekamuge kommes kala aniya elli bifwa kamuge lakune lafe e janawar gawani qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurbe hinduga la'ana allah man fa'ala hadha migota kanta kure miha allah ta'ala la'ana labash la yasimanna ahadun wajhahu wala yadribannahu ibsmihaku kawajaha kamuga wanama kawa mitanga manaki alifan daganu donkoggen ba farwa kurume gotun kura farwa engei aharme mikiya hijama juhumen nongati kawa ei alifan daganu donkoggen jahache eti jaha kamuga wanama munuganu jahash munuga egota egota farwa munuganu kurashe adi wala yadribannahu adi eta munuga nujahash amihar bala mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen nabi magmati fenuni janaware e janawaruge muunan aniyadi fot eheduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurabane miheka badu dua miheka allah ge la'ani labash manik allah ge rahmatun miheka beer kurash edi kihine baane mi janaware muuminegge muslimegge gaaga jehima kihine baane ma bodu kamakan allah ge hazatuga ekan wegenda aden al-imam al-bukhari hama mikama gulum hori mikama gule ituru baabe mita gennawa fani babu man latama abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijab latama ge maane ki kamfemmati ammukom alunga ga jiho alagge gaga jahafi mihagu ena em kaffara ki ena ge alumiha miniwan kurume den al-imam al-bukhari bidalafani min ghairi ijab ni kama ki wajib kamen none wajib kama kanule mi al-imam al-bukhari ge fiqh mita bayan kurai fami wani tarjuma ga nuata surhi ga bayan kurai fawani hadis taku ge surhi ga nane be kalek faanu ge dekila bara uyuta ilmeren ijma wa fawa kamen ei jahafi kam ga wanama miniwan kurma ki wajiben non mi kama dalil kura dalilta ves mitanon adi anna ewa mita bayan kurabban mewleni egota kanta kuravejji kamuga wanamak den kihinatto kanta qur'ani alagge gaga jehijjiya nota adabu dinu ge gotum denje men warabore bodo adabe devejji kamuga wanama den kon kametto ena ya vani mikam bayan kurmattaka imam al-bukhari gen hadis rasul riwa kurba fa wani husayn kalifan vidar wani sami'tu hilal ibn yasar yaqul hilal ibn yasar vidar wani kotiman kale gafanu ado istime كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن تمن بيكلم بيموي ويفوتي بيكم غتي من بيكلم بيموي سويد بن مقرن كيا بيكلج جيجا مي بيكلج جيجا تمن بيكلم تبيموي مي تكتي بيكمغا
فخرجت جارية اهندغا ايتنا نكومجي على انهن كودا كجكو فقالت لرجل شيئا اهندغا انهن كجا مي فرهنك كاريغا اتشبنفيه فلطمها ذلك الرجل اواهك بني ما كما رؤيا اسكينا انهن على كجاගේ කම්ෆෙම්මතිගා ජෙසියේ فقال له سويد بن مقرن ميغه فهتون بعد ميغه تفصيل روايه هم الروايه ميغه يتروا بين نقطاتوغه واهكمي فهتون ان روايه توغا ابا ادي سويد بن مقرن مبدال وني ارتمت وجهها تباتي اناغه غاك جهيهيتي لقد رايتني سابع سبعه تمن كلفانو فيموي تمن كلفان دكونيمه تمن كلفان وانيكو تمن بيكلونගේ එබ්බඩු මීහුන්ගේ තෙරෙන් හයිවන දරියගේ ගොතුගති මං කලේෆාන් හුරීමුවේ වම ලනා ඉල්ලා ખાදිමුන් අනකි හයිවන දරියකී තිමන් බේ කලේ මානකි ගීන දරින් තිබ්බේ තිමන් නමගේ ආයිලාග එකම තිමන් නමගේ තිබෙනි එම්මේ ખાදිමකේ فلطمها بعضنا අහරමගේ තෙරෙන් බයි මීහුන් බයි එකකු මානකි අහරමගේ තෙරෙන් එකකු ඒ අන්හිනගේ ගාගා නොත ඒ ખાදිමු ගාගා දෙසියේ නොත ඒ ખાදිමා ගාගා جهية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها نبي صلى الله عليه وسلم أمر كربيه إيه أنهن كجا مني وان قرآن إيه حسابه إيه جهي ما يكمل كفارة إيه قطعة مني وان قرآن أمر كريه هذا سامي باب قايترو حديث بس فلك النوافاني ابن عمر قارئ رباب كمبني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني كنت من كلفان عدو السبيمة من لطم عبده ميهكو إناغ ألوغا كمفمتي جهافكم غوانما أو ضرب حدا لم يأته فكفارته إتقه نوتا إنا إكشيغن نوامن برا إنا نكرا كمكم أدب ديفنا من وتا إنا نكرا كمكم إنا غاغ جهافكم غوانما بس إيغ كفارة كي مينيوان كورمي إيغ كفارة كي مينيوان كورمي حديث مبابغا يترو بس فلك جنوا فبه هم كوريغ دي حديث بس فلوغه يترو اهم روايته هم معاويه بن سويد بن مقرن غاري روايه غم روايه مي روايه كلفان بدال وني لطمت مولى لنا ففر اميگن اگه چکی كوريغ دي كور روايه روا كربا فوني سويد بن مقرن كلفان بدال وني تمنى منگه ترين ميها کو جesse mitaga mi itura fahatum miya riwayatum negejje etaga e majlihuga e tibi iruga jehi mihaki muqarrin ge darikam suwaid bin muqarrin ge darikam ay muawiya miya hadis mi riwaya korawani mitaga muawiyah bin suwaid bin muqarrin kalifanu dalwani latamtu timan kalifanu jehime timan namenge alegge gaga den ena filadi جهيمة فيلادية فدعاني أبي دن تمنى بابا تمنى قوية إيه سويد تمنى قوية قال اقتص إنا كيبين قصاص فمن قديش ما نكي إنا كنا شجنس إنا جاga تجهي قطع إنا لباتي باجا جساش قصاص فاش كنا ولد مقرن تمن بيكلم بيمو مقرن قدا رنج قطوغا سبعة لنا هايفنا بيكري قطوغا تمن كلفان هو ريم مقرن ما نيك مقرن نكي سويد بابا معاوية كافا هايفنا دري قطوغا تمن كلفان فيمو أهرمنا اللي بيجم ويم خادمه أهرمنا كانت تبلهن متكال وني يم خادمك فرطمها أحدنا أهرمنا ترين إكاكو خادم جاga جهافية جسّه روايتكم إنجن أهرمنا ترين إم كودا كم هوري كجاكم جه روايتكم بينجن إم كودا كم هوري كجاكم جه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هندو جاي واه كنبي صلى الله عليه وسلم قارئ هذا ذكر كرهونه نبي صلى الله عليه وسلم قارئ هذا فقال هندو حديث كربي مرهم فليعتقوها امهن امر قراشه اكجا مينيوان قران امير حديث باب فتوير الامام البخاري بدال فني من غير ايجاب مجبور كرمكان وواجب كمكان له ني كما دليل دين فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ياريو قدن دنونه ليس لهم خادم غيرها اميهن نوتيبه خادم منون يكاي माने कि हा गिना दरिन तिबे आइला
එම්මෙ ඛාදිමකේ මිහුරි මිනිවන් කොෆියා මුදති තකෙන් හොරදානේ එහෙම එවාහක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියු ගමි නංගන්නවනි දැන් එහෙතු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කරමනි ෆල්යස්තඛදිමුහා ෆයිදස්තග්නු خلوا سبيلها එහෙම වෙජ්ජියාමු තියබෑ එමිහුම් ඒ ඛාදිමගේ බේනුම් කුරාෂේ මානකේ එකන් කුරේ ෆෝතස් ඒ ඛාදිමගේ බේනුම් හිෆාෂේ ෆයිදස්තග්නු خلوا سبيلها ඒ ඛාදිමා නුලා උලවේන කමක වඤ්ඤාමු දෙන් එනා මිනිවන්කෝ දූකොල්ලාෂ එහෙම ඉල්මරින් ඉජ්මා වෙලබ්බාෆවා කමෙන් එයි අලග්ග ගාගා ජහාෆිකමුගා වානම එනා මිනිවන් කුර්මකී මුස්තහබ් කමෙක්ක මජ්බූර් වාජිබ් කමෙන් නෝකා مجبور واجب كمه نونكا هنا مس اي مستحب وگم وا كمكم الامام البخاري متا بابغا ودال فاوا فدا ادن الامام البخاري رحمه الله هما مي كم دليل گن متكا مي روايتوگه ඉතුරු روايتෙන් එහෙම මගකුන් ගෙන්නවා ෆනි هما سعيد بن مقرن غاريو كلفان ودال وني ورا رجلا لطم غلامه ميهكو එනාගේ ගාගා ජහාතම් فينونه كوريغا روايتون غوني كوريغا روايتون اگيگه ميديي مقرن گه داريكا جهل نو سويد گه داريكا جهافوني فقال اما علمت ان السوره محرمه تبان گه سوره يكي حرام گه ما كمكم متان سوره گه مراد كي مونو گه جهوما كي اي حرام كمكم تبا نيگه هي رأيتني وإني سبعة إخوة تمن كلفان دكوني وتمن كلفانو هيبنا بيكله غوتو غواني كو تمن كلفانو أخون جمانك هيبنا دريك غوتو غواني كو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے زمانو ما لنا إلا خادم تمن بيكله نن ام خادمكم منوي لبيگن نوي فلطمه أحدنا هرمك ترين اكو اينا غاغا جهافيه اي كوري روايتون غوني مكودكم هوري اخكن جهي فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه تمنى من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم امر كربي كمنا مينيوان كورما اينا مينيوان كورما ادن الامام البخاري هم مكم الدليل غنوا متكا متا يترو روايته غنوا فاوي زادانا ابي عمر كيا بيفلك بدال وني قال كنا عند ابن عمر تمن بيكلم بيم ابن عمر غاريهوغا فدعا بغلام له دين اكليغ فانو گه خادمك جنيه كان ضربه اكليغ فانو ابن عمر اي خادم غاغا ولياسكن جهافوا خادمك جنونه فكشف عن ظهره ehindu den kaliyan faano e khadimo hujjaage burakashi kashfu kuravie hedum kashfu kuravie faqala ayuji'uka efa ibn umar bidalwe tibayan eba taduwe hiji qala la ikujabunne nuneke tadinnoe fa'ataqahu din ibn umar ikujja miniwan kuriye thumma rafa'a 'audan min al-ardi den yafuga dandikole bimmatin negiye nagafa negiye dandikole bimmatin negiye faqala ehduga adi vidalo biye mali fihi min al ajri ma yazinu hadha al aud mi dandikologe buradanab bistimannayaka mi bekalaku nuata mi kujjaku miniwan koggen libena evves ajurennete eka manaki ekalek fana kurin jehifa hurima ege kaffara eke ommehen alum miniwan kurunge sawabon emme minbar vestiman kale fanaka mikama kun nulibene faqultu den timan narabi vidalwan timan kale fan danwa fime ya aba abdurrahman lima taqulu hada kibegen he tiba tifaden ti vidalwani qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurman ko timan kale fan ado sabime aw qala wa vidalwi man daraba mamdukahu haddan lam ya'tihi enage alu miheke gaga alu kujjege gaga jahafikam ga wanama ena nukura kamaka haddege gutuga enna nota ena gaga jahafikam ga wanama aw latama wajhahu nota ena kam fammati ga jahafikam ga wanama fakaffaratuhu an yu'taqahu ege kaffara ki ena miniwan kurme e kaffara ki ena miniwan kurme
ಅಸ್ಲಕ ಮಿನಿಮಂ ಕುರ್ಮಕಿ ಅಳು ಮಿನಿಮಂ ಕುರ್ಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುತ್ತಂ ಕೊದ್ದೆ ಅಳುಕಂತತ್ತ ಗೊತ್ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಸವಾಬು ಗೊತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಅಳುಕಂತತ್ತ ಗೊತ್ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆ ನಮ ಕಫಾರಾಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕುರಿಮಾ ಮಿತಾಂಗ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ಎಫದೈನ್ ವಿದಾಲ ಎಫಾ ಮಿ ವನಿ ಅದನ್ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ದಿನ್ ಫತವಾ ಫಮಿವಾ ಬಾಬಕಿ ಕಸಾಸುಲ್ ಅಬ್ದಿ ಅಳುಂಗೆ ಕಿಬೈನ್ ಅಳುಂ emihunge sahibunge kibain qisas sifun nange bab kuriga waragina babu taken mi bayavi mi baba gulum huri alun adabu veri kurma emihun nan adabu dinumuga amahna adabu dinumuga huri mingandu taka adi emihunge teren mi kushek kuref kofikamuga wana dinkan takkuran chehe gota e huriha babu taka kafaho din kalefan bigennawani qisas nange nemuno babu qisas ke wahaka ನಂಗನವನ ಬಾಬ එහෙම මිහිසාබන් ආම දෙන් වරම් මුනාසබ බාබක දනි ෆුන් ನಂಗನವನ ಬಾಬು ಅಳುಂಗೆ ಕಂತತ್ತಕುಗ ವನಸು එකමක එමිහුම් වනි හදාන්න තිබේ එම ගිනෆහර මෙවංගතකි අනියාවෙරි වෙවේ ෆර ಬದಲು ನುದವಿಯನ್ನು ಹುಣ್ಣಾನ್ ಅಲಿಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಮುಸ್ತದ್ಗ ರಿವಾಕುರಬ್ಬಾಫಾ ರಿವಾಯತಿಗ ಇಸ್ಸವನಿ ಜಾಬಿರ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹು ಜಾಬಿರ್ಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳವನಿ ಬಲಗನಿ ಹದೀಸುನ್ ಅನ್ ರಜುಲಿನ್ ಸಮಿಅಹು ಮಿನ್ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಫಶ್ತರೈತು ಬഈರನ್ ತಿಮಕಲೆ ಫಾನ ಖಬರು ಲಿಬುನೆ ಮೀಹಿಗ್ಗೆ ಮೀಹಕ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ವಸ್ಫುಳೆಂ ಅಡುವಿ ಫೋ ಇಕ್ಕಮಗೆ ಖಬರ್ ತಿಮಕಲೆ ಫಾನ ಲಿಬುನೆ ದಿನ್ ತಿಮಕಲೆ ಫಾನ ಹದೀಸ್ ವಸ್ಫುಳ ಹೋದು ಮಟ್ ದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಜಮಲ್ ಗತೀಮು ಎಮ್ಮೆ ಹದೀಸನ್ ಓದನ್ ದಾಂಬೆಗೆ ثم شددت عليه رحلي ننتي من خليفانو اي حديث ود متك دتر قفدي ايمه فسرت اليه شهرا اتن دتر قفدي متك ام مست ديغ راستاي هرس غريمه قدمت عليه الشام اي بكلك كاري الشام من خليفان ديام فاذا عبد الله بن انيس هندغا اي بكلك اي عبد الله بن انيس فقلت لبواب دورفا وجيكن هوري فراتك نوت دورغا هوري ميه كتمنا دنبي موي قل له اكلك فان غاري بدن ماشي جابر على الباب جابر كفان بهت دورمتيغا فقال ابن عبد الله هندغا اي انيسن واك دنبي جابر بن عبد الله صحابي جابر بن عبد الله تو دنبي قلت نعم دنبي معك فخرج يطع ثوبه فاعتنقني واعتنقته den එක beekala kunukume wadagen timan kale fana konda kondo ekale fana ge hedun kolo gayat timan kale fana la konda kondo jassa salam korbiye faqultu timan kale fana hadis korbime hadithan balagani annaka sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam timan kale fana fora faywani kale fana gari ge emme hadithen oikkan hembegen timan namiyai timan kale fana miyai madina ge horfa datur goffa datur qur'an sawariye ganegen e hadis hodam begen ei කිසෝසා බෙහෙගතුන් කලේෆාන් හද අඩුහාෆව හදීස් බලේ හදීසෙන් අඩුහම් දෙගෙන තිමන් කලේෆාන් වඩාගත් සහාබි බේකලම් ඉල්ම හොදු මට්ටක වරෂවුරිවේ එම්මේ හදීස් නබියාගේ හදීසෙන් බේකලකුන් උදන්න බේකල ගතුක හදීසෙන් ඔක්කන් සහාබි බේකල කයිගෙන් අමිල්ල දතුරු ෆුල හදවාෆ එක මට්ටක හාස සවාරිය ගානෙකින් වඩාගති විදාලවනි فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه تمن كلفان بيرغته كليفان مروي دانك من نوت تمن كلفان مروي دانك من حديث أدو أهافان ونس قال بدالوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كتمن كلفان أدو السبيمه يحشر الناس يوم القيامة قيام الدوغا ميستكم محشر قربينه
أو قال العباد أدي نوتا بدال بي ألتكم محشر كربينه نوتا قيام الدهوغ ميستكم محشر كربينه أراتا غرلا أريان هالوغا حيتان كرمكانولا بهمن هالوغا قال قلنا وما بهمن يا رسول الله أهدوغا تمن بيكدن دنوا في مي الله رسولا بهمن مي كوچن هيجي بهمن مي كوچن هي أهدوغا رسول الله حديث كربيه ليس معه شيء اجمانا كي هنا غاتوغا ابس اتشنتي هنا قيام الدهوانان أريان هالوغا ختانا نوكو هن هالوغا ابس اتشنولي هنا نان قيام الدهوغا ثم ينادي بصوت يسمعه من قربا إذن يفوق قوالا فراتكم الله سبحانه وتعالى نداء بماني كارينا إن أدوي بينهم أنا الملك أنا الدجان تمن إلهك مي very إلهي مي تمن إلهك مي دجان معنى كي كوري كان كما جزاد با إلهي ولا ينبغي لأحد من أهل النار نركاه الورين ترين نركاه الورين كشيغ ما كمنونه أن يدخل النار نركاه بدمه وله عند أحد من وله إنا همه جهقوا فوتو نركاه كمس نودي بينه إنا كشيء همه جهقوا إنا جاتو بوتي جكا وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه ನರಕೇಗ ಹುಲುವರಿಕ ನರಕೇಗ ನೋದಿವೇನ ಸುವರ್ಗೇಗ ಹುಲುವರಿಂಗ ತೆರೆ ಮೀಹಿಗೆ ಹಕ್ವೇನ ಗಾತುಗ ವಣಿಕೋಶೆ ನರಕೇವಸೇನ ಕ ನೋದಿವೇನ ಸುವರ್ಗೇಗ ಹುಲುವರಿಗ ಹಕ್ವೇನ ಗಾತುಗ ಹುಟ್ಟ ಏನ ನರಕೇವಸ್ ನೋದಿವೇನ ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة بسورجة هلوري ترين سورجة هلوري كبس ودون كشيء ما كمن نون يتنك لأحد من أهل النار عنده حق نركاجة هلوري ترين ميهج حق إنا جاتو بوبي معنى كي إنا كي سورج وانن جه ميه إكام إنا إبوي نرك وانن جه ميه كام أتاه كورن جه حق دنيا متيجا أنيا وفوتي إنا كسورجة كا نودبينه حق ودانا كوش أما يقول نرك وانن جه ميه كوس إنا نرك كا الله سبحانه وتعالى نودمانه سورج وانت برين تري ميه كي حق كا إنا أراغان فوانا ميك بدلو إنا دم مفهوجا منو حتى لطمتا أي إنا أنا ميها كم في متي جها جهم كم قابي اسمه هم في متي جها جهم كم قابي اسمه قال قلنا هندو كتمنى من دنوا في مي كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما كينن هي ميكم ميغوتباني تمنى من الله حضرتا ميدني ඔරියාම් හාලුගා khitana kuraifa nuwa gotuga evvesicchen nule den kiyenenge kongotakun he badalu den evvesicchen nonnane mai gagon annanu isnate medani allah ka hazrata ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave qala bil hasanati was sayyiat eduhoga wani heu kan tattaka no ba kan tattaka ena kuri heu kan tattaka no ba kan tattaka ei badalu den beenon kurave echki qiyamet do أي أنا كي أي كتم مستند ميه كم قابيس قارونا فراونا دنيا کے إم بدت مستند نا برگ مداهر كم قابيس أنا الله كهزت الداني هيو كان تتكا نباه كان تتا هفاجنة إهم بني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فني أتدرون من المفلس صحابي بيكلنا مخاطب كربا تبا من نجيه هي بانغرو تفاوا ميه كي كاكو كان تبا من نجيه هي بانغرو تفاوا حقيقي بانغرو تفاوا ميه كي كاكو كان إهم دوغا صحابي بيكلنا مدنا وني ملا درهم له emi hegge dirhamem rahake ki faisa nemmi hay wala mata' lahu mudalen ech nemmi hay ehdu rasulullah sallallahu hadis ko rabbani al muflisu min ummati tima kalefana ummatu ga bangurute fa wa mi heki man yati yawm al qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi ay allah gazatan anna mi hay enage namada enage rodaya enage zakata mihir matibere alkantaka ekko wa qad shatama hada wen mi heka ichi kiya fa wa akala mala hadha wen mi heka mudakafa wa safaka dama hada wen mi heka le ohorwa fa wa daraba hada wen mi heka ga jahafa فيعقد فيعطى هذا من حسناته نبين دينه باندا فينك هيوكن تتنگene naga fa evene mi heka debene mivene mi heka debene evene mi heka debene hadis kurawani den efuga enage huriha heyukan tan ekkon neti diyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani den anem mi hage nubakan tan enaga ena levene note ena e nubakan tan ena devene efuga ena narakaga teriya බෝකොළ වත වෙට්ටගෙන් දාන එහෙම ආදමක දරින්ගේ හග්ගකි මී අලා කුරා ෆාෆතක තෙරෙ එහෙමනේ එම්මෙ නුරක්කා තෙරි ෆාෆ
ei ena tauba bis Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ena ge tauba ekko gabule wegen dana e alegge maafu ena nulibeha hindegge ehma altakunge hakka kiyu arab bodu hagge Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ehma edwahaki ei hama ekani badalu debeni emihonge amalu taku amitanga al-imam al-bukhari mikama bar devume gotum genwa fa hadith rasul riwa ko rabba fa mani ammar bin yasir kalifan bidal wani qala la yadribu ahadan abdan lahu bismihi ko enage alege gaga nujahe wa huwa zalimun lahu ena anya veri wa mitamati kamek geneswa adab veru kurmuge gotum jaha juhmuge wa ka inno anya veru gotum jaha fi mihako alaku allah ga hazrata la yadribu ahadan abdan lahu wa huwa zalimun illa uqida minhu yawm al-qiyamah ege badalu qisas qiyamah do nuhife gotaka bismihi ko enage alu gaga nujahane ehma alunge haggaki warabbodoche bismihi gane mihi hagga karagen faanama qiyamah do ege badalu heukan tattakun nota nubakan tan ena libumun ada kudden jehena al-imam al-bukhari kalifan sahih ga riwa ko fa baitur riwayat ga ismani abu hurairah ga riwa ge mani kalifan bidal wani qala fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dhakara al-ghulu fa 'azzama amruhu iddo he rasulullah sallallahu alaihi wasallam timam bekalun ga arihu ga tibbawa kim mudalan aniyaveravu mistakunge mudalan aniyaveravuge wahaka dikuru kurviye adi ekam wara bodu kama kai kai fan heddeviye faqala if hadis kurave la ulfiyanna ahadakum tebamihum kure ekak westiman kale fana nufennacche yawm alqiyama qiyamid doga ala raqabatihi shatun laha thughawun emihege konduga bakatte kondu alagen bakat gobagowa onna bakatte kondu alagen manaki hemmihege hakku hemmihege mudale kondu alagen naannacche timan kale fa nudekicche migota ala raqabatihi farsul lahu hamhama nuata ahen emihege konduga gobagowa honna ahen emihege kondu lagen manaki hemmihege hakka mudalakan aragen nufennacche timan kale fa na qiyamah doga yaqulu ena is bunane ya rasulullah ya allah ge rasula ya ghifni timanang hiwashe timan halagwani me hiwashe migotan hori mihe gotuga timan kale fa na qiyamah doga nufennache fa aqulu hindu timan kalefan dannawana me la amliku laka shay'a timan kalefana kam milku genwe ves kame medako qad ablaqtuka timan kalefan tebamna bayan ko devime tuniyega bayan ko devime wa ala raqabatihi ba'irun lahu rughaun adi enage konduga jamalek kondo alagen gobagowa onna jamalek kondo alagen manaki muda ezamanuka mudaluge gotuga beenu kurunu ecche mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuru kurabani mivene ecche kondo alagen naannache emmeke hakugoy agugai ehmi haku gawaichi kondo alage naanneche ya rasulullah adi bunane allah ge rasul ya ghifni timan kalefan ehi terwashe fa aqulu timan kalefan dannawana me la amliku laka shay'an qad ablaqtuka timan kalefan miyadu ibs kam milku wegen nove timan kalefan onnane bayan khoddi fe wa ala raqabatihi samitun adi emihege konduga rana rihi alage naanneche timan kalefan gariya qiyamah dohuga ya rasulullah ghifni timan ehi terwashe bune fa aqulu la amliku laka shay'an qad ablaqtuka timan kalefan dannawa hushime timan kalefan wani teba mihna bayan ko debba fe mi timan kalefan ko debba ibs kame nete wa ala raqabatihi riqa'un adi emihege konuga ibs mihege hagwa wegen nufennache qiyamah doga annatam etiman kalefan nge doga ko debene ibs kame nonane ibs alege hakkin ane mihakashen ade no ko debene qiyamah dohu ekam emihun amilla nimman jehene adi bayin hadis tangannane adi kiye janawaru takum wese doga badalu deve janawaru ta badalu deve ne doga badalu deve ne itski ei taklif jehge machna ehna mas doga onnane badalu dinon eti gicche ekete ane keccha kof horikan tattakavs adi al-imam al-bukhari mitanga ituru hadis bas fleg nawafa mibani أبو جعفر قال من رواية فاباريبات إكل يكفان بدال وني قال سمعت أبا ليلى بدال ونك أبو ليلى بدال ونك تم كلفان أدو السليم قال خرج سلمان قفان سلمان الفارسي نكم وداق النبي سلمان الفارسي نكون فإذا ألف دابته يتساقط hindu ga kalefan nukume wada ganne hindu ga kalefan ge janawara kaanten gingunon kaataketita vesten bimmacha verone kaangen gulono kaachita bimmacha verone min al ari
ala fahurichim kachi ala fahurichim ekachi tabverune فقال لخادمه هندو كلفان خادم النبي لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك قصاص تمن كلفان قيام الدهوغا قصاص بوانك ما بيرونو غنكم غاوانما ميكم فرواكودكم كوريتي ميكم مدوريتي ميكم ගේ බදලේ ගොතන් ජෙහිමු හේ තෙලිමු හේ එග්මානක කලෆානු ගෙන් ගලනෝ ඒ අගුබඩ වෙච්ච බිමච්ච වෙරුනි මේක බේනුම් එක්ක දියයි එහෙම කලෆාන එකම හිප්පුලාන වගේ විදාලවනි මේ සහාබි බේකලුගේ වර ආවරිකා ebe kalum adabu den jehetanu gaves adabu nudebba qiyamid dohuga ege badale den jehedane tibege aden alima al bukhari hadith situr hadith wasfulutake mitanga gennawa fawe egotum mi hadith wasfulu jehegen enna hadith wasfulu riwa kurabba famwani abu huraira garihum kalege fanu vidalwani ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabiy sallallahu alaihi wasallam حديث كربي لتؤدن الحقوق إلى أهلها نكان هوري حقوتا حق ورنن أدا كربيني يقاد للشاة الجمعاء من شاة القرناء أي دالو نبكري دالو هوري بكري دالو نبكرتا ديفا هوري جلما دان بدلتا ديويني එක මානකි කොම්මෙ හග්ගේ දුනිය මතින් ගෙල්ලිෆ හොන්න මීහෙක්කම ගාවියස් එනා එකන් එනා එහක් නුලිබෙන් නුදානේ රසූලුල්ලාහ සත්ත මේ හදීස් වස්පලංගින් දුනිය මතිගේ මීහෙකෝ එනම් හග්ගෙන් නුලිබෙන් එකම දරව හිතාම කුරාන කමිනතේ කියාමෙත් දොහගා එව්වස් මීහෙකෝ නොන්නානේ ඒගේ බදලු නුලිබෙන කොට ඒගේ බදලු නුලිබෙන කොට කයිව්වස් මීහෙ එයි මිතාග රසූලුල්ලාහ සත්ත බයාම් මෙකොද්දවනි දාබ්බයිගේ වාහක එව්වස් تكليفن الله سبحانه وتعالى ندسوا جنوار الجوا كمتا بيان مكربي كين باني تكليف جسونو آدم كدرين එමි හොන් කංකං අදි මා රංගලා මා බොඩ බෙල්ල බේන මිතා රසූලුල්ලාහ හදීස් කරවනි ලිෂාතිල් ජම්ආ එග්මානකි දාලු නේ බකරි දාලු හුරි බකට්ටක දාලු හුරි බකරි දාලු නේ බකට්ට දේ අනියා වෙස දෝගා බෙලේනේ මිතාංග අස්ලු මි ජනවාර්ථකකි තක්ලීෆ් ජහිගමවා කිස්සෙන්නෝ මිතාංග එමිහුන් එකක වනිකකන් එදෙවේ බදලකි ඒ කොම්මෙහෙන් එමිහුන් නද්දෙවේ ජසා එන්නෝ එහෙන්නමස් ඒ එමිහුන් දුනියමතිග ඒ තකති එකති අනකිච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අදුලු වෙරිකම්ගේ සවුන් දෙවවා අදුලු වෙරිකම්ගේ සවුන් එලා සුබ්හානහු තාලා එක ඒකති අනකිච්ච දෙවවා බදල එවස් හාරෙගා ඒකි එමිහුන් ඒචස ජසා දෙවු මෙන්නෝ ඒකි ඒගේ නතිජා කි කොබා එම්මෙ ෆෝන් ඒ බදල්ත දෙවම ෆහුගා ඒ ජනවාරතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බිමහුරි වෙය්‍ය බදල කරපාන එහෙඳුව කාෆර මීහා බුනානේ යා ලයිතනි කුන්තු තුරාබා තිමන්නවස් ඒ ජනවාරත වෙය්‍ය වෙගෙන් දියහින් වෙති ෆනා වදානම කිහා රංගලවාන හෙయ్యේ ඒ කාෆර මීහා බුනානේ ජනවාරතවස් නත්තාලෙ වේනි මිතා බයාම් කරවනේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ජනවාරතවස් නත්තාලෙ වේනි එකති යන කිච්ච බදර දෙවි ෆේ එච්චසකේ ගසාතුගා එවස් තක්ලීෆ් ජීගන් වයිච්චසන එහෙන්නමවස් එමීහුම් එච්චස්තවස් බදලු දෙවෙන කියාමෙත්තෝ ඒක මානේ කි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මුරාද කිමිතා එවස් අලකු දුනියමතිගා කම්බඩවා කන්නුජෙහි දුනියගේ නා බදලි නුල්බේ කියාමෙත්තෝ හුරිහා කමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බල්ලවානේ කුරේගේ වස්පුනේ වුණ ෆදයි අනියා වෙවුන මීහා විස්ගිනෆාරන හොන්නන් හදාන මීහකෝ අනියා වීම එදුවස් කොල එන වරන් හිතාවකම් වලදාන එවාහක දක්කා ඉස්මාන ෆහරක අහරුතක වයිර එන විස්නුනන් හදාන ඉදකණි අනියා වෙවුන මීහා අද අනියා වෙරුවි මීහා හදාන නත්තාලුමා අවලාකම් බඩ එහෙනම් අහ්සාහු අල්ලාහ් ෆනසු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එච්චුන්න රක්කා කරබව එන ගමිහුන් ගමල්ත රක්කා කරපන් එමිහුන් අදි හදාන් netuno kamuga viesses hadis al-imam al-bukhari taga ituru babe gennawa fawe ummu salama ga riwayat fawa riwayate ummu salama bidalwani inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi baytiha nabiy sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummu salama bidalwani kale faano vie ekamanage gekoluga fadaa ehdo gowale vie wasifatan lahu ekale gfanuge wasifa eka wasifatan lahu aw laha nota ekamanage nota ekale gfanuge wasifa eka arabin wasifa e mikiyani
khidumai kurave umuradda alok udinna nota khadimunna emme tuttu irusure by faru alum e mujtama tawga iru gengule fa ikudne khidumai kurave hisab diyama ikudin nammi kiye namaki wasifa efada kujjaku nabi sallallahu alaihi wasallam efada kujjaka gowale vie fa abta den ekujjaku laswiye au fastabana al-ghadab fi wajhi den timan kade kamana fenune kade faanage moonu fulun hinha manujuhum roli verikam faqamat salama ila al-hijab den salama hijab turkurabu man tedwe wadagate fawajadat wasifata tal'abu de kude kujja kulen hunnatam ekamana fenune wa ma'ahu siwakun ehidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam arigawate siwake فقال هندو كلفون حديث كرفيه لولا خشيت القود يوم القيامة قيام الدوه بدله فنون نكم غوانا ما لا أوجعك بهذا السواك من سواكم أدب دينه من سواكم أدب دينه زاد محمد بن حيثمة راويك يترك رباه في بداية تلعب بهيمة هندو كودا كجا هوري رسول الله صلى الله عليه وسلم يكما غوال في هندو كودا كجا هوري جنوارنا كليشه معنى كي كودا كجبيما كليشه هوري فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أريها كما كودا كجا جنوني ما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أريها كجا جنوني ما كجا النبي يا رسول الله إنها لا تحلف ما سمعتك كجا إبابوني كجا كان أدبنو يكلفانو قوالف في واحد كم يكسمي روايتك مي ضعيف روايتك مي ضعيف روايتك بابي عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان كيا بيفله إنكي إيكاكو كان نيجي راوي بوم السبب مي رواية بني ضعيف بفا إما كوريغا مي رواية ضعيف كم قابس مي كما بار روايته إسوه بيان به هنجج حديث الإمام البخاري رحمه الله إترو حديث بسولة مي بابوغا جنوا فبي أي أبو هريرة قال رواية كلي فانو بدال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من ضرب ضربا قيام جهمكم ميه كاك جهافنما ميه كونن إبسن عليكم كودا كجكم نيج جهافكم غوانما اقتص منه يوم القيامة قيام الدهو إيجي بدلو قصاص فينه قيام الدهو إيجي قصاص فينه هذا سكلي فان مي بابو نيم والله فمن إتر حديث وسوله هما مي بابو مي لفظ ويسوا إتر رواية جهم مكر كونن نوافمني كليفان بدال وني أبو هريرة قال هو ربابي جنب نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة متاعا إترك مفاهن كربا فبه أن يابر من يوتنجهم أدبر يوتن شرط تكايكو جهم جواها كوري جوارا جينا نانغان بيجي إنما اسمتاعا كمينني أن يابر كم جوتن جها جهم كي قيامة تو يجينو وسكم كبدلو كيفينه اتشكي إما مي بابوغا اكلك فانو مي گنوا فمي وني ورم مهمو كانتتك ذكر كرم فوغا علون ادب دبي دانكم එමිහුන් අදබ කුෂෙක් කොෆියා දෙන්කන්ත කුරාන ගොබ්බස් බයන් කරම ෆහුගා එමෙ ෆහු බාබේ ගොතුගා මිකමා ගුලම් හොරේ ෆහු බාබේ ගොත ගෙන්සො මෙවනි මි විශ්වාසී ෆේනකම් අලුන්නා දේතර අනියාවරිවා කුම්මකම් කොම්මෙ මිහක දේතර අනියාවරිවා අනියාවරු මෙ වෙස් විශ්වාසී ෆේනකම් බයන් කොෆා ඒ බාබු ගෙන්නවාෆා මෙවනි එම මි මජලිස් ආගුණ මෙ මෙද නිමාලානි නිහා හිසාම ඉන්ෂාඅල්ලාහ් දෙන් කුරියන් අද්දා දෙන් ඔයිගා දුවහෙගා ඉන්ෂාඅල්ලාහ් කුරිය ගෙන්නානි මිහාර ආගුණ මෙන්න mi hadis fatuge gaagana duisata hadis mi kiya nimon nama hadis insyaallah adi ama kuriya metta gaagana kam mi nimeni atar ba kuffa ibba muli fatuge atar ba kuffa ibba wa ki Allah subhanahu wa ta'ala muli min nasakke furiya makurum tawfiq ala min nadmu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.